Ko nije stigao. Dobro, ko nije stigao na predavanje moći će da pogleda na internetu. Dobro večer, ja sam Dragan Radovančević, hvala svima, pozdrav za Rijeku, veliki pozdrav za Rijeku, vjerujem da vam je lepo. Sad je kod nas već večer i kod vas je. Dobro, malo čas sam započeo jednu raspravu, a to je razlika između klasičnog posttraumatskog stresnog sindroma, posttraumatskog stresnog poremećaja i ovog kompleksnog posttraumatskog stresnog poremećaja koji je u stvari moj fokus ovog izlaganja. I sad, da se samo ukratko da se podsjetimo, posttraumatski stresni poremećaj po definiciji, on po definiciji podrazumeva ponovno proživljavanje traume. I ovo uključuje nametljiva i neželjena sećanja na traumatični događaj, to je jedno. Drugo, izbjegavajuće ponašanja. Sad govorimo o onom običnom, da kažem, od klasičnom posttraumatskom stresnom sindromu. Drugo, izbjegavanje, znači osoba ulaže napor da izbjegava misli, osjećanje ili razgovor o traume, kao i ljude, mesta ili situacije koje služe kao podsjetnici na preživeli događaj. To je treće, povećana je hipervigilnost. Dakle, kad smo hipervigilni, opažamo sve iz svoje okoline, sve nam je tu na ivici da bude interpretirano kao preteće. Manifestuje se kroz stalni osjećaj napetosti i biti na oprezu, kao da opasnost stalno vreba. Dalje imamo negativne promjene u raspoloženju. Dobrodošli. Negativne promjene u raspoloženju i mišljenju. Ovi simptomi obuhvataju emocionalnu otupelost. Dakle, kod posttraumatskog stresnog sindroma, sad još uvijek govorimo o ovom običnom, emocionalna otupelost. Simptomi obuhvataju emocionalnu otupelost, na mogućnost proživljavanja pozitivnih emocija, gubitak interesovanja za ranije aktivnosti, osjećaj otuđenosti od drugih ljudi, kao i poteškoće u prisjećanju važnih delova samog traumatskog događaja. Znači, i trauma sama biva potisnuta. Znači, negativne promjene u raspoloženju i mišljenju su veoma važne ovde. I sad, kad smo ukratko prošli kroz ovaj klasični PTSD ili PTSP, možemo da razumemo malo bolje vršnjačko nasilje kao uzrok kompleksnog posttraumatskog stresnog poremećaja. Razumevanje psihičke traume pretrpelo jednu korenjatu transformaciju u posljednje 3 decenije. Znači, ovo što sam pričao važilo je pre 3 decenija, u međuvremenu se desila ogromna promjena, pomerajući se sa fokusa izolovane specifične situacije ka razumevanju hronične, repetitivne i interpersonalne viktimizacije. Dakle, tu smo sad već na terenu bulinga. Znači, interpersonalne situacije koje su neprijatne, koje su stalne, koje se ponavljaju, koje dete uglavnom dete teško može da izbjegava. I u toj interakciji, u toj složenoj interakciji, dete formira samu srž svoje ličnosti. I to je krupna razlika u odnosu na onaj obični PTSD, posttraumatski, ali iz prethodne DSM-4. To je to što utiče na sam self-concept, kako osoba sebe doživljava. Traumatski događaj, hronični traumatski događaj, self-concept je narušen. Namjerno vam ne prikazujem PowerPoint prezentacije ili neke druge prezentacije, njih ću vam poslati nakon predavanja. Sad, u središtu ove promjene, znači koja se desila tokom 30 godina, u središtu promjene te paradigme nalazi se uvođenje dijagnoze kompleksnog posttraumatskog stresnog sindroma u 11. reviziju ICD-a. Kriterijum A, nekad je morao da bude ispunjen kriterijum A, a to je da je događaj koji ugrožava osobu
neposredna opasnost po život ili fizički integritet. Dok kod CPTSP-a, kompleksnog posttraumatskog stresnog poremećaja, nastaje kao kumulativna reakcija na prolongirani stres iz kojeg je bežanje bilo otežano ili nemoguće. Kumulativna reakcija, znači. Nije jedan događaj, nije jedan, nego kumulativna reakcija. Što je dovelo do ovog koncepta? Da vidimo kako se razvija ovaj koncept. Konceptualizacija traume počela je sa prepoznavanjem akutnih reakcija vojnika na frontu. Ali je rad Judith Herman 1992. godine, dakle Judith Herman, važno ime u ovoj oblasti, rad je bio ključan za identifikaciju specifičnog sindroma koji se javlja kod preživelih žrtava hroničnog zlostavljanja poput dece u disfunkcionalnim porodicama ili žrtava porodičnog nasilja. Herman je uvela termin kompleksna trauma kako bi opisala stanje psihičkog zatočeništva u kojem žrtva biva sistematski dehumanizovana i lišena autonomije. Tokom sljedećih 30 godina, dakle od 1992. pa 30 godina, stručna javnost je vodila debatu o tome da li su ovi simptomi, da li oni čine poseban entitet ili su tek neka varijacija graničnog poremećaja ličnosti. Tako da treba prosto naglasiti da možda ima i nekih komorbidnih poremećaja kao što je borderline. Uvođenjem CPTSP-a, kompleksnog PTSP-a, međunarodnu klasifikaciju bolesti, Svjetska zdravstvena organizacija je priznala da hronična trauma proizvodi specifičnu kliničku sliku koja se sastoji od 3 osnovna simptoma. Ja ću vas zamoliti da ovdje obratite pažnju, 3 osnovna simptoma i 3 dodatna klastera simptoma, poznatih kao poremećaj samoorganizacije. To su DSO, DSO, DSO. DSO, D, slovo D stoji za afektivna disregulacija. Dete koje je bilo u detinjstvu bulingovano razvija afektivnu disregulaciju. Drugo, ovo S, to je slika o sebi. Dakle, imamo sliku o sebi koja je trajno ili relativno trajno ugrožena, S. I ovo O, to je održavanje interpersonalnih odnosa. Ponovit ću. Dakle, disregulacija, emotivna, afektivna disregulacija, negativna slika o sebi i održavanje interpersonalnih odnosa. Te 3 tačke su ovdje veoma važne. Ova distinkcija je od presudnog značaja za žrtve vršnjačkog nasilja jer je njihova patnja često nije uzrokovana jednim horor događajem, već hiljadama malih svakodnevnih incidenata koji erodiraju osjećaj sigurnosti i sopstvene vrednosti. Ja ću malo da vam uporedim posttraumatski stresni poremećaj sa, kao što sam rekao, poslaću vam prezentaciju nakon događaja, nakon susreta, pa ću malo da uporedim posttraumatski stresni poremećaj i kompleksni posttraumatski stresni poremećaj. S jedne strane, kod posttraumatskog stresnog poremećaja imamo jednokratni traumatski događaj, ovdje imamo prolongiranu repetitivnu traumu. Dalje, osnovni klasteri, ponovno proživljavanje, izbjegavanje i prevelika hyperarousal, prevelika pobuđenost, dok kod klasteri koji označavaju ovu kompleksni PTSD su posttraumatski stresni poremećaj plus DSO klaster. Rekli smo DSO klaster. Znači, na sve one osnovne dodaje se i DSO klaster. Što se tiče samo organizacije ličnosti, nije prisutno kao jezgro dijagnoze kod običnog PTSD-a. Dakle, ne mora biti samo regulacija, samo organizacija, ne mora biti narušena, dok je afektivna disregulacija, negativni self-koncept i relacioni problemi sa drugovima, sa porodicom i tako dalje, sa autoritetima, to je nužni pratilac ovih hroničnih poremećaja, hroničnog PTSD-a. Što se stabilnosti selfa tiče,
uglavnom je očuvan pre događaja. Dakle, osoba kojoj se desi nešto strašno, tipa da je padne bomba u kuću, ne mora po definiciji da bude neka osoba koja je emocionalno disregulisana. Dovoljno je da eto, igrom Božjog slučaja živi u zgradi gde se tako nešto odigra, dok stabilnost selfa pre događaja i posle događaja trajno je narušena kod složenog PTSD-a. Kod složenog PTSD-a taj osjećaj bezvrednosti i srama. Kad vidimo da je neko preterano ima osjećaj bezvrednosti i osjećaj srama, govori o nekom bulingu u detinjstvu, tu već možemo da vidimo da li je pored, možda ćemo mi prepoznati više nekih poremećaja kod jedne te iste osobe, ako krenemo od te klasifikacije poremećaja, nije nužno tako krenuti, pristupiti osobi, ali možda ćemo pored raznih drugih prisutnih simptoma prepoznati i prolongirani kompleksni PTSD. Kakvi su međuljudski odnosi kod osobe koja propati PTSD? Može doći do povremenog i privremenog povlačenja iz društva. Dok kod osobe koja ima prolongirani PTSD, u pitanju su dugotrajne teškoće u bliskosti i poverenju, možda u najgorim slučajevima i doživotno ograničenje pristupu ljudima, u načinu kako se osoba doživljava kao opasna, bezopasna i tako dalje. Međuljudski odnosi, evo sad ću da napravim 1 minut pauze da možete vi da se uključite. Međuljudski odnosi, znači to povlačenje i je prisutno stabilnost selfa i međuljudski odnosi. Eto, ajde da tu zaključimo ovaj deo izlaganja pa da vama dam priliku da postavite eventualno neko pitanje. Možda ćete pitati nešto što tek dolazi, slobodno. Budete slobodni da pitate. Tu sam. Slobodno se uključite. Nadam se da od srca se nadam da i da ovo predavanje slušate iz intelektualnih pobuda, a manje iz nekih, to je ono što i čovek iz mene govori, a psiholog iz mene, to sad nije više čovek, psiholog iz mene kaže sve što se desi ljudsko, pa nije mi strano. Dobro, vršnjačko nasilje kao traumatski stresor. To nam je sledeća tema, vršnjačko nasilje kao traumatski stresor. Bullying se može svesti na običan vršnjački konflikt. On predstavlja, ne može se svesti, pardon. On predstavlja zloupotrebu moći karakterisanu namerom da se nanese šteta i drugo neravnotežom snage. Osoba koja vrši bullying je jača, neravnotežom snage i repetitivnošću, ponavlja se. Ova 3 elementa stvaraju atmosferu hronične pretnje koja direktno utiče na razvoj nervnog sistema deteta. Kad kažemo dete, opet pitanje je koja je to granica deteta, pa ćemo vidjeti i kako se drugčije ispoljava. Na različitim uzrastima, PTSD na različitim uzrastima. Za razliku od slučajnih nesreća, bullying je namerna nesreća, odnosno namerni stresor koji se nanosi i to je interpersonalni. Znači, ono što nam poručuje neka druga osoba koja je još i hijerarhijski iznad nas. To ga čini posebno mnogo razornijim jer žrtva biva napadnuta u samom srcu svog socijalnog postojanja među vršnjacima koji su u toj razvojnoj fazi primarni izvor validacije. I sad umesto validacije dete dobije jednu snažnu traumatičnu invalidaciju na onom mestu gde bi trebalo da stiče znanje, da stiče nova poznanstva, drugarstva, da se osjeća bezbedno, da gradi svoj self, što je možda bitnije od znanja i od veština, da gradi svoj stabilan self.
Što se tiče kriterijuma A i problema psihološke pretnje, jedna od najvećih prepreka u dijagnostifikovanju trauma izazvanih bulingom bio je taj rigidni kriterijum A u DSM klasifikacije koji je zahtevao izloženost smrtnoj ili teškoj telesnoj povredi ili psihičkoj povredi. Međutim, savremene istraživanja pokazuje da psihološki preteći događaji, poput emocionalnog zlostavljanja, zanemarivanja, uhođenja ili sistematskog bulinga, imaju jednako snažnu korelaciju sa razvojem složenog PTSD-a, simptoma, kao i događaje koji ispunjavaju kriterijum A. Znači, iako nema nekog strašnog po život ugrožavajućeg događaja, opet se razvijaju simptomi slični tome. Međunarodna klasifikacija MKB-11, Međunarodna klasifikacija bolesti 11, nudi fleksibilan pristup, definišući traumu kao događaj koji je izuzetno preteći ili ima elemente straha, čime se otvara prostor za prepoznavanje teških oblika socijalne isključenosti i ono što je bitno cyberbullinga kao legitimnih traumatskih stresora. Sad ćemo vidjeti kako vršnjačko nasilje se manifestuje kroz nekoliko ključnih modaliteta. Prvo, direktno fizičko nasilje, to je ono što nas prati od kad je sveta i veka, udaranje, guranje, uništavanje tuđe imovine, čime se stvara neposredan strah za telesnu bezbednost deteta. Potom ide verbalna agresija, uvreda, ismevanje, pretnje, one direktno oblikuju internalizovani glas žrtve vodeći ka negativnom self-konceptu. Znači, dete ponavljano sluša negativno o sebi i stvara negativan self-koncept. Treći element u ovome, relaciono ili socijalno nasilje, širenje glasina, relaciono nasilje. Kad se o jednom detetu šire glasine, socijalne izolacije i namerno isključivanje iz grupe. Ovo je često najpodmukliji oblik koji najdirektnije vodi ka relacijama definisanim kroz nepoverenje. Znači, dete tu shvata da je izopšteno ili se o njemu ružne priče pričaju i ono jednostavno razvija socijalne kontakte, ali obeležene dubokim nepoverenjem. I konačno u posljednjih nekoliko decenija već cyberbullying. Cyberbullying ili digitalno nasilje koje ne prestaje odlaskom iz škole, već prati žrtvu u najintimniji prostor doma stvarajući osjećaj permanentnog zatočeništva bez mogućnosti bekstva. I slušajte sad ovo. Ili možda napraviti malu pauzu, dakle, pitanje. Vi slobodno možete i da upadnete u reč, nije problem. Istraživanje pokazuju da je čak preko 40% devojčica i 28% dečaka bili izloženi bulingu, od onih koji su bili izloženi bulingu, da pokazuju kliničku sliku značajnih simptoma PTSP-a. Ja nekad kažem PTSP, PTSD, nekad na nemačkom opet kao Störung, PTSS, pa mi se malo pomešaju, ali znamo o čemu pričam. A već tokom trajanja zlostavljanja razvijaju se ovi važni elementi. Već tokom trajanja zlostavljanja. Znači, nije kao post-traumatsko, nego traumatska reakcija. A dugoročno ovaj rizik se transformiše u složeni PTSP ili PTSD, naročito ako je dete izloženo nasilju tokom kritičkih perioda razvoja identiteta. Sad bih voleo da malo porazgovaramo, imamo još nekoliko minuta, o arhitekturi poremećaja samoorganizacije. Ono što sam na početku rekao DSO, ona trijada DSO.
Znači, dok se kod klasičnih simptoma PTSP-a, klasični simptomi PTSP-a su nametljiva osjećanja, košmari, flashbackovi, izbjegavanje, i oni se razvijaju kod bulinga i javljaju kod žrtava bulinga. Dijagnoza ovog C PTSP-a, hroničnog PTSP-a, se pojavljuje, postavlja kada su simptomi praćeni dubokim poremećajima u 3 specifične oblasti. I sad ćemo malo dublje ući u svaku od tih oblasti. Nemamo vremena mnogo duboko da ulazimo, ali afektivna disregulacija. To je emocionalna oluja i otupelost. Prvi stup DSO klastera je nemogućnost upravljanja emocionalnim stanjima. Žrtve hroničnog bulinga često žive u stanju ekstremne emocionalne reaktivnosti. Najmanji podsjetnik na zlostavljanje može izazvati nekontrolisani bes, paniku ili duboku tugu. S druge strane, kako bi preživeo nepodnošljivu količinu stresa, organizam može preći u stanje emocionalne otupelosti. Numbness, što kažu na engleskom, numbness, ili disocijacije, gdje osoba gubi kontakt sa sopstvenim osjećanjima i telom. Kod dece ovo se često manifestuje kroz nemogućnost smirivanja nakon uznemirenosti, potom kroz eksplozivne tantrume koji nisu adekvatni situaciji, dakle napadi besa, poremećaj spavanja, ishrane i somatske žalbe, poput bolova u stomaku ili mišićima, zloupotreba supstanci u kasnijem uzrastu kao vid samomedikacije i pokušaja da se emocionalni haos ugasi. Dakle, javlja se i sklonost zloupotrebi supstanci, psihoaktivnih supstanci. Drugi važan klaster je negativni koncept o sebi, negativni self-koncept. To je neka vrsta internalizovanog glasa nasilnika. Nasilnik više nije samo nasilnik nad našim telom. On je i nasilnik nad našim umom. On se useljava i u naš um. I to nasilje, taj glas nasilnika, kaže, druga ključna komponenta tog DSO trijade je duboko ukorenjeno uverenje o sopstvenoj bezvrednosti, neuspehu i defektnosti. Bullying funkcioniše kao stalna negativna poruka o identitetu žrtve. Tokom vremena dete prestaje da vidi nasilnika kao problem i počinje da vidi sebe kao razlog nasilja. Vidite kakav je to ogroman shift. Više nije problem nasilnik. Čim niko ne reaguje, čim me niko nije zaštitio, čim roditelji nisu došli, čim nije i tako dalje, pa mora biti da sam ja nešto pogrešio. Dete sebe vidi kao problem. Dominiraju osjećanja srama i krivice, srama zbog toga ko su i krivice jer nisu mogli da se odbrane ili spreče zlostavljanje. Ovaj negativni self-koncept je mnogo otporniji na promenu od običnog niskog samopoštovanja. To je traumatska struktura u kojoj žrtva vidi sebe kao poraženu ili uništenu figuru. To je neko podigao ruku slobodno. Aha, vidio sam neku ruku, ali mislim to je signal da imamo još 5 minuta. Da. Osoba sebe vidi kao poraženu ili uništenu figuru. I konačno treći element iz ovog klastera, interpersonalne teškoće, svet kao neprijateljsko mesto. Treći stup ovog složenog posttraumatskog stresnog poremećaja su trajne poteškoće u ostvarivanju i održavanju bliskih odnosa. Za žrtvu bulinga vršnjaci, koji su izvor primarne socijalizacije, postali su izvor primarne pretnje. To dovodi do generalizovanog nepoverenja prema ljudima. Nepoverenja prema ljudima. Odnosi se doživljavaju kao opasni, strah od povređivanja je tu prisutan, ili kao iscrpljujući, stalna potreba za skeniranjem pretnji.
obrasci koji se razvijaju, uključuju izbjegavanje bliskosti, dakle povlačenje u izolaciju, kako bi se eliminisala mogućnost nove viktimizacije, dakle povlačenje u izolaciju, poteškoće u postavljanju granica usled uništenog osjećaja sopstvene vrednosti. Onda žrtve mogu postati preterano popustljive ili ulaziti u odnose u kojima se nasilje ponavlja. I tu dolazimo do onog trauma repetition sindroma koji bi mogao da bude jedno novo naučno izlaganje. I socijalna anksioznost i usamljenost kao treći obrazac, stalni osjećaj otuđenosti čak i kada su u grupi i kada su među ljudima. Dakle, nemogućnost da se uspostavi jedna unutrašnja slika samog sebe, ali i interpersonalna komunikacija, da se prevaziđe ono što se nosi iz detinjstva. Koliko to dugo može da traje? Pa evo ja ovde imam objašnjene elemente neurološkoj bazi, kako se ti mehanizmi razrađuju i faktički mogu doživotno da traju ukoliko se ne leče. Ukoliko se ne leči, pa dobro, kaže your meeting will end in 10 minutes. Dobro. Imamo onda još nešto malo vremena. Da li neko hteo da postavi pitanje? Predraže? Činilo mi se. Ne čujemo te. Da, ja sam uključio, pa jako interesuje me par stvari o tome kakve su načini prevazilaženja, koje su metode, kako se dalje napreduje kod izlečenja. Da, to sam i ja htjela pitati. Hvala, Ela. Hvala, Predraže. Da, to su naravno logična pitanja. Da bismo do njih došli, bilo bi dobro makar delimično kad nemamo vremena dovoljno. Trebalo bi da krenemo terapijski pristup. Možemo da zaobiđemo ove mehanizme i pa da krenemo u terapijski. Znači, standardni protokoli za PTSP fokusiraju se nije više samo izlaganje traumatskom sećanju i često nisu dovoljni da bi se samo kroz traumatsko sećanje, da bi osoba rekla, a vidi, više nije opasno, nego recimo postoji i često vodi do odustajanja od terapije. Osoba se retraumatizuje i onda odustane od terapije. Ali recimo prva i osnovna faza kad govorimo o bulingu je stabilizacija i sigurnost. Znači, izvući dete iz te situacije. Prvo i osnovno je stabilizacija i sigurnost. Najvažnija faza za žrtve hroničnog bulinga je cilj da osoba shvati, da povrati osjećaj kontrole nad sopstvenim telom i nad sopstvenim emocijama. Potom to je kao neka prva pomoć, psihoedukacija, razumevanje da su simptomi poput panike ili otupelosti normalne reakcije na nenormalnu situaciju koju je dete toliko dugo bilo izloženo. Potom učenje veština, tehnike disanja, mindfulness, tolerancije na stresne situacije, upravljanje disocijacijom, znači reći detetu šta je to disocijacija, objasniti kako upravljati disocijacijom i naravno jačanje socijalne mreže koja bi bila sad suprotna onoj na koju je dete već se naviklo, a to je znači druga jedna socijalna mreža, identifikovanje i uspostavljanje sigurnih odnosa u sadašnjosti. Tek onda u fazi 2, i evo nažalost moramo polako da privodimo kraju, procesuiranje. Idemo ka procesuiranju traume. Recimo, danas je veoma aktualna EMDR, desenzitizacija i reprocesiranje pokretima očiju. Efikasna metoda za integraciju traumatskih informacija i smanjenje emocionalnog naboja tog sećanja. Potom, trauma fokusirana kognitivno-behavioralna terapija, znači
da se razbiju oni obrasci ja sam kriv, ljudi su zli, fokusirano na traumu. Onda imamo trening veština afektivne i interpersonalne regulacije, specifičan za prolongirani, odnosno kompleksni PTSP, fokusira se na jačanje interpersonalne efikasnosti. I konačno senzomotorni i somatski pristup, recimo joga se pokazala. Joga, terapija ili tai chi i rad fokusiran na telo pomažu u oslobađanju zamrznute traume iz nervnog sistema. I treća faza, neka u toj pomoći, bila bi reintegracija. Znači, povezivanje sa životom u sadašnjosti. To uključuje rad na smislu, na karijeri, na dubljim interpersonalnim vezama i jednostavno sve to dovodi do preispitivanja da dete, odnosno mlada osoba, samo u sebi preispita sve te uvrežene ideje koje kažu da je trauma definicija ličnosti. Da prekinemo taj obrazac, da trauma više ne definiše ličnost. Trauma nije definicija moje ličnosti. To je važno. Trauma me više ne definiše. U Srbiji postoje organizacije koje se bave time. Ima i nacionalna platforma Čuvam te, zove se. Bukvalno tako se zove Čuvam te. Ima sajt, imaju svoj sajt čuvamte.gov.rs gdje se može prijaviti bullying i eventualno razviti neka strategija sa lokalnim osobljem u vezi s tim. Potom edukativni moduli za decu, roditelji i prosvetne radnike. Postoje edukativni moduli o prepoznavanju različitih oblika nasilja, jer često nasilje postaje neprepoznato. Potom sistem prijave, lakši sistem prijave, škola, policija, centri za socijalni rad moraju da se uključe da bi se bullying prekinuo. Jer najbitnije u ovoj situaciji često ne leži do samog deteta, nego izvući dete iz te situacije. To je najbitnije. Nije cilj razviti neko super nadljudsko biće koje će moći da trpi sve strahove i traume, nego reagovati tako da izvučemo dete iz nasilja, iz situacije u kom se osjeća ugrožen. To bi bilo ukratko o tome. Da li ima još pitanja? Volao bih da čujem, da odgovorim ako možemo. Ako znam odgovor, rado ću dati. Evo, šta bi, na primjer, u školi odgojno-obrazovni djelatnici mogli napraviti u situaciji vršnjačkog nasilja? Mislim, kao možda nešto što se tiče prevencije ili ovog prepoznavanja nasilja ili ublažavanja posljedica već nasilja koje se dogodilo i tako nešto. To je možda to je na više ravni komplikovano pitanje, jer tu se sad postavlja i pitanje odnosa u samom kolektivu u školi. Pa ko je tu kome nadređen, ko je podređen, ko ima pravo da postavlja pitanje, ko ima pravo da prepoznaje probleme. To je možda i najproblematičniji element u celoj toj priči. Da. Da, pričao sam sa nekim koleginicama koje su nedavno imale problema u vezi s tim gde su granice u kojima psiholog sme da se meša. Recimo školski psiholog. Koliko sme uopšte da se meša u život deteta? To je isto jedno važno pitanje. Drugo, ko kontroliše rad psihologa? To je to. Odakle ste vi, Jela? Ja sam iz Bjelovara, iz Hrvatske. Iz Bjelovara. Jel možda radite u školi? Radim u školi, pripravnica sam, to mi je prvo radno mjesto. 4 mjeseca sam tamo. Puno sreće vam želim, da, svako Hvala. dobro. Da, odlično je pitanje, odlično, samo je veoma složeno, baš kažem zbog toga što su međuljudski odnosi tu uključeni. Da. Tako da dete dođe tek negde kao treća, četvrta karika u celom tom lancu.
I ponekad nije zgodno reći roditeljima da im je dete žrtva bulinga, niti je drugoj strani zgodno reći da vaše dete bulinguje nekoga. Da. To je ozbiljna optužba. S jedne strane morate imati jake elemente da dokažete da je to sve tako. Tu mora da se uključi sam psiholog odnosno psihološkinja, i taj tim nije dovoljan. Ja mislim da bi tu Centar za socijalni rad trebalo da se uključi. Mhm. To je moja neka procena. Šta vi mislite iz iskustva, jeste imali neko ovako? Pa događa se često. Događa Često se. budu svakakvi oblici nasilja, mislim od malo blažih do malo težih, ali ono baš zato što se često događa, ne znam koji je ono više način ispričavanja toga i ono donošenja nekih posljedica tim činiteljima nasilja, jer baš zato što isti učenici ponavljaju te neke Hmm, stvari. Mislim, da. pedagoška mjera je bila, ali dosta mi se čini da